Sompa TV Ghana obetimi ahwe yen ewo ho me ba che ofa comment ni nyina bra na yen kenkan emaw me di Michael Donko obetimi aframe Skulfees the Gunners na watching mu stories e trendy ye pa me ba che mo mame enkwatia presby student no aha mo ma esa video no na bayiwa yi de emra ye wo school wo bia nso ye huri na bayiwa ya woda ye screen yisu na watching wa trendy ye pa ebi say powder ebi say makeup ye de ye mfa ho ye nim say tai course wo schools and say ye powder ye makeup o ye pese ye ka ho asem kakra e wo ha abayiwa yi echo town without exit no buy na teacher say me mfa ho nche o sa de aden wa for de wa beja yen na sesi ayen ka se bone mra ukoye ena bibi to wa for the sobo bebo teacher for wa ha ma bia ko kan ye Ghana Education Service enunti me mfa ho nche okra na teacher ni come and see any a beating sifitai wo bro abai wa ne papa na wei ena akoye se anya bi mu de enanso a sabre teacher yi people can say man suspension na no na ne ye pese ye bisa awofo ne atiefo ahwefo se abofra ne maame ene ne papa de nakọ owo senior high school enkwa school omo short no abbreviation kwatia presby senior high school na ye de waba boarding house na watimi akọ town ana ukọ fie without exit na the teacher ni a discipline wa teacher ni no yetimi esake no what I say allegedly asake no eno na ye bedwen ho se teacher no odi se yesake no ana se de GS aye no emfa kwan mu entwa yie eno na ye pese ye no ehye because ye nyina ye nim me metimi de me ho memfa obi anye me town de in fact no ma gidin wa town sin school and there one obi a me ye border no fine ma gidin wa campus there but town there no enkra ni me sebi nkrama ya wa town ho ni me entontum ni me emme fansie nti ye besi ye hu se teacher ni no difo anase odibem afutuo be na de ma students omuso dwane abaye wane oso otimi dwane ko town and teacher ni a discipline wa teacher ni Ghana dia ya asemo all right mayenko yani with the next story na okonfo kwa da ni video no e wo ho amoma yenhwe sa video no na okonfo kwa da video bi a abetodwa na watwi na manfo video no eni me pa cho bra Facebook and I said bra YouTube na behwe bi Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV Ghana bomodian bra honom na wo de behwe okonfo kwa da na we na manfo Ghana for bebre aye worried say okonfo kwa da na de na ekwe yentie nsem ana wo kan ena modada no oda ya cho medafu no mate wote oda ya cho medafu no mate wote yankwa na daye yankwa famani yo ayamido sana mipo ye ashidia bena eobano diopara no sewajino tata yankono babia parani kono konfumini God so okonfo kwa da ni video we the other time ye be hu okonfo kwa da na okọ rehab but this time okonfo kwa da video we buy na is a Ghana for biblia are very much worried say na Ghana nti ye okonfo kwa da ni e be pa cho bra wo de bra e bia na utie radio but ebe ye de ebe san so aye fa ye ni kan say obehwe video ni bi ebia na hu okonfo kwa da ya che me pa cho bra Facebook obra ho Sompa 93.1 Sompa 93.1 memory mfise do comment no ebeba why ya no like page no wa share me ba cho hwe wo YouTube nso a Sompa TV Ghana bra na be hwe okonfo kwa da asemo enti eno so na ye jamu ede amaw na Ghana yakọ tournaments bebre yakọ tournament ya na nema nheda nkoye maye chese nkoye kra afa yakogu enim ase poto ne ye ba obete na players no
Woman take us ebi mu de omo girls ba camp ho ebi de omo mpena no ba hotel room ho ne ade na ene gudu enkezi rapper odinsem bia ba osi aha ni mfonyini ene da so no onza bosumi atwa mu olusu ni baby mama ewo Australia na nam so ema record bia na was oni omo wo contract bi kra no o terminate contract no ema chese ni nyina ye nsem a free guru akache eba na nei or say no serious footballer will have sex before going onto the field to play. Nanso ya witness bebre on say Lionel Messi say obeko be 6 rounds na oba na obema 10 goals wa ne rounds no okon dey fa ho ben and he was here man ko 30 rounds no ma 30 goals what I say the day you sabi obedwam na watimi abo ball no a anya bia ni ndwamu ni de zenga anya hwiu enti guru asemi a waka na atwe adwen azu na Ghana for players yi omo de ndwamu no ya na embo omo kodwamu a na the last match ye ni Nicaragua ene de Ricardo Varas wa minim so ode ye bewura ho pa unse ono no boss em no ni mumo Ghana versus Nicaragua na Nicaragua for ikra ye koshom ne ye ni age yezo omo ni mbo na Comoros crowd ye the omde ye Ghana player 2 America is on 2 America da na se mo de nwamu mo amunya ye and we share France players na omso mo dwa mu pa nso omo bo mo homode and ni nyina guru say footballer bia ni ho ye serious pass up person obobo konanim ana okọ so akọ person why determined so ye defender person ko defend or ye striker person she goal or ye winger person ye overlapping na wa ko dwamu ansa o say serious footballer bia anyesa timinim so ne be adwen ana one no enya adwen me ba cho ye papa o boy siki wantimi ameka ye ho but ne picture no e wo ha ode nsem bia tudwa ensem ben ena ode tudwa unso no de time bia no o ka asem a ya na wante na se a obetwe na no asibone na de o ka ye nie o say don't think about your parents when you grow, it's not your responsibility. O say wa wo fo na omode oba asase so no men dwene wo mo ho o se be dwene wo ma wo ba be wo mo ho o mo na ye responsibility wa wo fo na omode oba ye no o mo responsibility so mo be hwe so omode waba na wo nyini wi a o mo nya responsibility ana se enya responsibility so be dwene wo mo ho ahwe wo mo o so emma wo de wo mo ba no wo mo na ye responsibility me ba jo ni oboy siki e ya adwene ana se wo ni no enya adwene because minim nipa bebiri a sebe wo mo maame no papa wo wo mo nyini aware awo mma afeso ankɔhwɛ ne maame nkɔhwɛ ne papa enzo sa nipa e bega jo so boy siki boa enzo wa utie me when was the last time I frɛ maame sebe there be a frɛ girl woman iska to credit man no de ni pie pacho sa na ye ma maame ana sa na ye ma papa enti oni oboy siki ya adwen ana oni ne nya adwen o to birthday ma o girlfriend o to birthday ma wife ba jo bronya du a maame sen na ya adma no papa se te the oboy siki kan ya koye se natural visa no all right enti o do adwen kire beba se be obeka se nsemfon obi so beka so he's on point enti ye de aba ye be ma kwan na so do adwen kire no aba me ba to Roman father bi aka se mi na me mboni din ne picture na wa ha wa unim ne de na unim no na some of the betu dwane say otu AS scammers ne fo Game Boys no otu mu fo yie pa o say ene se obeye Game Boy na be scam obi a Ghana te politicians Minister for Sanitation hwesika na egu ni fie mejidi say ye won panyimfo bebre a wo so fie sika bebre wo ho na ye hunu ye ntia imagine asikafo living ya na omta ye 5 wo fie gate man be kan man ye 6 ebi o mba 3 one ne yire kan ho om ye 5 gate man kan ho 6 house girl kan ho 7 enso be hwe ni fie Napolitan baako miensa kese miensa wadun yo se nso nko na wo mu ho eni wa fom kwan na politician ni fie anasikani ni fie ni yento pipe mu osan o reservoir Napolitan ka kese miensa wo nko ansuo no
Wo dan ne say Jesus Christ de na mana ye wine ana ama mo de serve am for party asiana enti ensam ne de bebre wo ho na Roman father is say obeye scam and now ye game boy na person fraud obi a ya mon target politicians no wo mon chen na sika no ewo wo mon chen na sika no wo na ene ye general topic no so ye to dia ma obi bia ne say ehwehwe mu bia beda di say emma no wo mo expire, the word is expire to say wakoto drink bi na ya tro say 22nd December 2022 e best spy. Now was it women expire faster than men? Anything I the picture we are to see. We hear Bema now here by 10 years time once or bano. We share on the Bema now because say Charlie na o ma me ho ye. And so now 10 years ago no me a pepper. And the ye pese ye share almost after 30 years no. We hear Bema now your ba from 28 to 30 years no. Udi agra was spy and I'm see hey any maya wo mse wo mo twen akodi 30 years and so ma wari say wo ma spy dada yay hey enti aye no kre oba di 30 a was spy be ma so every 30 ko bia no on share dan spy sa but on am expiring date kwan so but say wo Ghana kra dia me Ghana no me nka ne 30 because Ghana ye nyini nche ente ne Ghana odi 25 crowd we oba was spy we Bema so na di 35 expiring dates account enti ye ntwetwe ne mamra ni mu all right enti ye topics kakra ne ya boabo no ye de ebrewo enie ye be ma kwan ma odo adwenkyere aba enti no ma mensha se ye say bibia mu ye say ladies first enti mene okodie ejewa obapa ebe hyase na yetie na dwenkyere okodie akwa ababiem ye nua bibia bokodie ye ho adom ye danyankopon na se na anya bia no waspire na ana wonfa mfiri ho o de ma yentie we free ho ankasa fa free ho mame ye di kai mechia Sompa fo ni ahwefo nyina. Okay. Just from Conson Coma, my mammy. There be a or share. Oh, nice. Neniji program. And I say Facebook. So I have phone so more hair pa. Juma airborne, in fact. Okay. Your boy Juma. And intimate more shall say free a man or dear. Say a spine. In fact, a are a hostel so a no crack. A ma, you tramuntem chamema. Now, him. Ye sha se free bra e ma ya adwemu bie bra ye echima no it won't say ya adwemu bie na ye ni ate nti ye ni te ya adwemu bie ntem che mema no sawo omo ye ni omo boso no sa time no na ya adwemu bie na ye ni ate so ache no ma nyi asin mema no na afi ye nyini a na adane na mema na be abe ye superior wow na ye no per baby out there identify no rough what can be bia me kind of crave yeah what can be bia pepe maka na na first no ho na ye papa no e ware dodo nti okay na omo de ye maame no ye mfuo mu nyuma ne ade enu nti na ye maame fo ne bre okay enu nti enyini no nso na etoa so wo ho bo nse onyini ye nso na ase waba wa twintwam no aye ba nyame adom ye mrantie ye amoma beidi mo hu se ekwan aye papa nom de ye maame nom fa so no na enye sese no nyame adom wo de afam so ama mo ware a mo hwe mo yire nom okay mo hwe mo manti da bia obehu married woman dodo na na serie e wonanim wasiesie no ho kama o looky good enti eno so boa ema afedie ma ye nyini che kakra na ye maame nom no ho aye se edrum re bia ofa ne se o we de amanyini nti no ma me nya me ho na be ma ne de ya obekwa but wo so wo pese wunyini a wo benyini ebra wo didi ye wo hwe wadidie mu yie wo ye exercise wo dressing hwe wo betimi ehu obi o 40-50 years wan hwe a wanka ne mfia che obeka safe no wanya 28-30 okay but now o 50-40 plus enti no didi ye eat healthy dress ye and you ho de but
dress ye your ho kama smell good. Okay. Na eja sa okotena dwomu a waja wo ho obedru fie a yi pampan no ade free dwom ba ye no ana ade abe face papa no. Wo yes ankwala no ana obedi o machi. Okay. Enti no fo ne soso a package no fo ne ye. In as much as say when you package no mfata mu bomu ana no fo no soso a pebrize ya kama ebe hodi ni yi. Wan kan so obi ba kopa ahoma bi dia eden. Ebe hodi ni yi. Deodorant yi fa bi fefa wo ho. Okay. When you 50 years it doesn't matter. Look good, smell good. Ne di ye. Enye a friend say gym particularly, but wait me exercise what them wait me exercise be na that be looking healthy. When yini umfie ne kwa nanim kakra untumi nsesa the fact say wo nyini enyini ne de awasa wo embrace cycle ho say me nyini psychologically, physically, emotionally embrace it say wo nyini. But it's up to you, so be looking fresh for your husband, for your partner, and no ena ebe mo live longer. But say wo say me nyini nti no untimi nti umfie ne so sa na mpese mche me dem okoso to aso wo say esese de oka na asem de otebe nsa benkum he ya ai o boy siki ono ana asem a me beka wo ka ye o se onyini a wa wo fo nya responsibility enye for se hwe mo. Yes. Okay, my inti wa dey no kre say enye force say esese wa wo fo hwe o in a sense say your friend say yeah whole circle of life no a ye namu no yeah emwa wo mo de ye nipa so ye won bi. Okay. Na wo nyini no say usa no a wo maame no papa de wo ko school no a wo nyini ba no ka hu say wo maame so so wo no so nyini nti wo ba abre wo ko ne mre wa bomu yeah na awofo no nshadam plan say maware me be wo ama me ma behwe me da bi yeah na ohwe say me hwe me ba no ama obedru stage bi no me hunu ana mani age na my proud no aso betimi ahwe ne ho exactly. Okay. But enye ni intention say me wo ama me ba ba bi mu intention say ono so wo ama say yes wa wo fo wo ama onsen fifiri e so behwe omuma omunse tutu I say Ghana nko na ebusa bewe no kre na nanka me be kana waken ti me nka biem na enam say no parents no we invest so much in you ne energy ne time ne sika odi aboa wo ma wasi ye we do a certain stage a wonam fofo okra bibia ba wonsam ti wonam fofo okra wutumi eboa wo ma bonte so fo wutumi boa wo adenti na wawofo na wo de wo ba wi ase no wontumi enhwe no wutumi eyi sika ma obi edidi nyame ato wonsam wobetumi apɛ baabi ama wo maame no papa atena wobetumi ahwɛ sɛ omo live good because omo invest all their time their energy their money in you enti no enye chinchine ase hwe wo maame obi so beka sɛ me soso kra no ma anye ye me ni bi me so me ndai obi so kra beka sɛ me maame ne papa kra ma me to wo enti eno so e okay but then sɛ o maame ahwe wa ma osia fifia na wa wo fo ahwe wa ma osia fifidia ene emi susu se wo so hwe no ma na sintutu na abrofo no aye se wo nyini a omo de no wo maame wa wo fo nyini a na omo pake omo kogu mo fa say care center sa nursing home ne me nchro se ne abrofo de no so tie kakra abrofo wo policy bi se oba ne be ma ware a Bema na wofo special contribution on the Bema Bema no. Okay. Obano so wofo with that special contribution on Bema Bema no mo de akobo wo mo bra. Okay. On say back Ghana ha ntisa obi ware kra no pese ne maame ana ne papa ba Jesus sending no kaska. No they better na chi. All right. The abrofo no expecting say there be wo de grandchildren beba holidays. Ewo ho. O wa japade bi awasan de ja grandchildren no. So me huni say ni nyina ye kan ye ka kosi say yawofo no mo so no eya omun lay down some good way bi ana say plan bi a ebeboa ma omo da achi mu no ana ye nyina ye nyini ba no e say ye de niam agugu akwan mu say ye mbo ye bra ni nkodru empempen so bi a ye ho beba be kire yen a ye behia ye ma no support emoa because ye ma na hwe omo ma no mo sa be hwe yen as responsibility I don't think say ebe that simple so they make you what I say na unim say no bi na ama Africans yesunya ama ene
obi wo house nuclear family me ne me ne me manko a eno ntini ye bre yi ko si sei enti extended family na nkeye wo to form sisi ye ya omo ana eso wo yare sisi ye ya wo tira anye ye na wo partner no oni suban ya in fact wo be ye mobo pa enti no wo hye wa wofo a ensira wom da bia wo kohwe no na se wo se ya in this case no your responsibility enye me kire say enye chinchina say wo se wo behwe no na emom se ebi wo ho na wo betumi ahwe no a wo hwe wa wofo a there is nothing wrong with it. We are not saying it's wrong, but we want to know the word is omunya responsibility. Omunya responsibility. So you accept that. Me accept anything I be sure say but say wo ska bebre na wo hwe wo wofo mo failure is good. But obe wi ase bia anko ya amount muntumi hwe o maame a enye hwe because wa ngo se behwe no na emom se ebi wo ho a na wo hwe no a me gidi se eye. All right. There to so me ensa eye footballers no a omu kodwam andru me bi omu dwam ansa na Oma ko bobo no. Hwe nyame wonim nyansa ho. Okay. Wonim nyansa ba. Ye wo bre bia na de ye de. Wonim se me ko bobo. Ye se wonu oba da te se de watwa kwansina na 1 mile na. When the cancer. E wo ho mate, e wo ho ana. Okay. Me de me nim de. Ti ya be ba. Me ma no mo na mo ba aduma no ye de ye dase enti no. Ye de ye dase enti. Mo na mo da soro etesa na ntesa mate na make bi. Yes, okay, because me de me nim kwansini ba. Me nya sa experience ni bi da. Na esewara. Na na watwa sa mile yi. Okay. Na energy ne so ate ahode ne so ate na wo se ko na field ne so pitch ne so na wo se ko trumika o de ko ball na che se wo ye dey wo be feli e be hye sa wo ye dey e be hye na mom no ye wo individual different obia ne ahode a ikuta no obi betumi kura no nsa drive akwa akra wa hwe a wo try a you won't come back enti no wo de se wo ko bobo a Koko ball no ba. Man also I know they boosting the moral. And America say individual difference. Okay. It's would your kobo ball ne ba. Man. You have all the time. Kum fani fruits Robert from and you be asem. Yet the end say fat to be assess all the two. Okay. We are no at was. So now me call a man ranto one. Yes, scamming and fraud. Yeah, scamming and fraud. Politicians, no, dear. Lay a Mr. Crabat. A brantia we see so the ident was a wide years. I just was scam, crown, son, a wamiki. Okay. As I say, one son out vocational. Okay, we don't say baby. Say, yeah, Juma handiworks. Okay. Yes, I did, yeah, you may have been so. Uber to me, de. I didn't know the why. Uber to me, de, open, because I didn't know the horse. School mu I mean can say wo school mu nim de kakra wo betumi to school so e de abebo bra no no ye chance say ye de ani hwe say age say me scam me age say okay ene wo hwe wo mo a police fo hu divia no agina stop back well wo behwe mu no say nyom me nyin dodo na ayo mo so be so live peaceful life pa wo Ghana ha de a esesa wo de wani hwe se wo de won say ye adwuma ana se wo ko school apenim de na wo de abebo bra na wani age okay dia to so ye headmaster no a ye yi di in fact entwe yi kra udwane ko town da there be manye bi da but na me nan fufuo ni bi dwane pa wan ko bi da man ko bi da ene so wan ko boarding school man say school de okwa de bia is part of it or say bibia also hwe na emom no me wo the way I see kind de udwane pa udwane am beso beka so ma me hwe menyale tia what I say ne ma me hwe nto beso beka me tia menyale trust all right but yenim say ye da ya e wo ho yate nkrofo udwane da mu hwi wo ne ade a okay na no enkom betimi ama headmaster no suspension headmaster no why born wo ha na why born se wo de won sa pa twitwa akola ni so na senka akora ne ko yira ye nso eno so e wo ho school she a school for na nim say ade a ye ka ho asem yi omo ye we all know so omo hwiri wo da my teachers for no ehu complainia school for new school oh yeah school for ye nkwalabone ankasa na ya na ho ya wo for no mo de ekọ school ma na o ma ja ye sa anti
na denti near frame school fees. School. I say what if you school for 1 year. Ne maame de na kotena school so nsua de wan hwe ye obekọ class be me nsape. Me makọ enkra me nkofie. So what ase. Enti obi a wo experience we nim de ye kan. Eno nti no teacher ni no anya de so ode ne nsapa pa akwala na ni so de. Nanso na nka kwan foforo bi wo ho a ye betumi atwe. The story is or the aba person share akra na akra na so aba ni mu. Ti de obeya ne se ne nsa wo ho de aba de ye den. Ye nyina ye boye bi me senior bi wo pa ma sum twa me search wo de ne nsa o twa me search 50. Nice one. Unfortunately, ye we in school 2 years no sister Dina. Oh okay. Na school na nka umbetumi ebi kwa na nka umbetumi amane suspension ya be some months and I say would ye be chira no na say school ne de bra na emu ye ntua ka be 1 or 2 years. Okay, as punishment. Yes, and no can no be boa enya sa no na e ya hye student ni nkran say ombetimi be you wedding tin na ye be to aye na ye se nkola no dan say ye tenetene wo. Okay, enu nti no entwa yi omo site be ye de a enka empenifo nsan komra biem na nka teacher ni ana say headmaster no omo pe ba bi foforo emfaninse na de twato okura ye konfo kwa ade. Okay, talent pa Ghana for yetimi hwe ma talent waste o. Say wo hia me hu say music industry rehab no akwa music industry empanimfo na ewom no ho ko mo ntwa ade bi nto ho se uba mu na se wo kɔ wani mu a ye ntwa bo sika bi nto ho e wo ho ananka wo tua ne nkakran nka se de be ya ho kyerɛ bi ba bibi te say welfare. Exactly, nanka ye de aboa because Ghana talents bebre they are wasting. Yeah, omo aho kyerɛ wo ho wo nyini aho kyerɛ be ba hwɛ ye actors and actresses bebre ya re bi ni ade ntina omo siska wo social media hardring enti nkas eba ebi kura abusua no ho sika bi na ni omo bi omo try a baby adru no omo ntimi ntina omo gya na sa no se memra mu within 1 minute bia onim de nti a tete adwumtofo no ehia dodo na no on say that time no na ye ni bibi te say YouTube ni de keka ho enti say o release album na producer no auto album no. Okay. And then time no turn 20,000. Okay. 200 million. Nti auto aye papa wa me gidi say do a. Auto wi a copies obeye bi amfa ho. Okay. Waju 20,000 so obeboka o, omboka o, emfa ho. Because ye hwe say ebetimi de Sibo. Sibo aba, Sibo brothers. Okay. As at now ono so o wa ho kirem. Entwi. Yes. Musicians bebre. Due to say that time no album no ba out per they sell it to the producer. Nanim de no enhye da anye den eni ho bebre. To no koton wi a waje ne sika o mache. Obu oso etimi ma odan car ana ye auto album na no ma o car ka ho. So be boka o obenya mfaso ene de won fa ho. Enti ano na lead ama tetefo na wo monyum heti ye wo mkọ akire bebrebe no wo mantimi anya sika. Ano nti se school sada tie dia said America no tinka omo fa sa hyehye no mra all right na nka se no stone mo anyenya sika na nka omo tua sika no go se nka omo aso betima ayo omo saving stone mo nya sika na o tia we na wo ye we nso na chi bia ho che bi ko ba na ya boa o ye beda si bani me de won se bani ni ya na me de okode no so ye ma memra brown ho nse okode awie na brown so mfa ne fire no emra na brown my ntiwe opani meda wase ye be magana fo nyina kwa babiu e de aba Sompa TV opani yanko ye nua kwa de yare ya o yare de ya Jerry Anaba konfo kwa de a o free Navrongo Upper West na onim se kwa de ko school Kumase ha oh yeah matter of Uganda Preparatory School and of course secondary school on Navrongo okay na nenyoma na eye kauna to so wo tata me kauna to so mawari otom sister girl say ka ukọ club bia na say party bi na say DJ ni a very good DJ pa no bonyuma na o scratch na wan fa kwa da nyum kra kan wa say DJ ni no DJ it's true what I say party asi ba bia but this anyama ni nyina ba no be yare kakra yenu a o ye adwuma o Pure FM IFN Hamanti o ye Hama time I think so no na okofa ni free ba bi o wa na o wo Kumase ani birthday kro mo ano mo ye dey omobo ano celebrate man na okay ba mi hu de akoba e da mi hu video no chale
Mera hoye. Den kra na ekoso abrante na brabum. Oh. Because upon nyum na odi ba ni nyina no tumi say still na ni career ne de. Baby ejina na ejina. Baby ejina na ejina. Ada ne nyum na ntwam. Ofie ni pay me life I say you. O de ase. De meye bia enye ye o. Eno ani ana. Obeka say obo nyum bi etimi reflect o brabo mo. Etimi sisa. O say ni life ne nyum de ntwam. Yeah. But odwen wa on sheda enti ase. Me no we no adesrede na mde be srega na mpanifo. Okay. Mo a mo betumi aboa ye nua be ma no. Mommoa no. Mommoa no because me emotional kakra. Niam bi se me hu a. Na ra. Na me hu video no me hwe no 1 2 mantimi biem. Oh. Asembe nkra mponi. Yeah. Nti hamantini ye nua your friends Kwame Adinkra. Yeah. Yesre mo na na mo boa no. Kumase ade ye de ekochesia wo party banners ne other parties ase ana mo de kwa de man bobo show se na be ya onko ne tire bi adada ni mu biem. Okay. Yesre mo mo abrantie no yesre mo we de ya desrede mo ano because the aba ne de anya eden aba wi. Yeah. Mo ano na ne honto no. Yeah. Na mamenko number 1. Teacher ni bi no abo akwala bi ba na ni mu aso anya bia odwane ko town da. Oh yeah, ba me no mi dwane ko teacher no ntumi mo me. So nche okra. Wo ba chi me ba wo mo me. Okay. Obo mi am so mega that boys mo mabo. Hey. Oh yeah, for real. Me secondary school me set record wo. Me na me to be share teacher ni na madani pozo. Sa. Hwe mi di o si we me na bram se nyamia. Obedu school na mete wo. Ye school yam punish yo. Okay. Yam fa ke mo obi. Okay. Nya tama na na do e de ba se ma yam bu school kwara. Me secondary school am ko yam bu kwala. Okay. Punishment on the be punish so be kwa swap blocks. Okay. E bia swap blocks be 50. Nti ne wo ma me kra ba school mo no baby say be che ni mu say udwane ko town. Nti na wo swap blocks. Okay. But utumi bu obi ba sa hwe nani yaye. Na nka kra nko eso wa me. Hwe nani yaye because ideas. There be use Ghana for the yaye pay after anything before no. Akra ne ko ye no say wan ba why mistake awie nti there's no need say teacher ni so ko ya ade a e be ma say ade we samba social media ho na be hu. Sanko bia hu but what the akra ne dem hwe akra nanim. Bet me affect nani. Okay. Because me I remember say me was secondary school obi do keke and abo be bo mani. Okay. Ha me sa papa bi no rescue me o ma madura sisi a lens nkwam to me first na me ntimi nyin to ho. Okay. What you say nti ani de ade a yem fan di agro. What di akra ne dem and we no obenyina bedru baabi a obehu say yes. Obenya problem won ani ho. Nti teacher ni there's no way sanka say pam no. Ase yesan achi ni tum. Oh yeah. Sir. I say ya chini tum 6 months. No dem no di kosunya nyansa. Because sabi akwa na ndwen and wadwane akota without eziata. There's no need say wa fa ken kobo akwa na wo so de nsa. Asom. Teacher ni wo soja ni. Na so di ken ni hwe akra nso nte ase. You were different way obetnya punish akwala no. Oh say basa afoforo no mo gina ho mo hwe ni so be the same thing. No. O punish akwala no e wo professional way. In such a way say unko fa ba ne on sa enko bobo ni bro na punishment e mu odu a akra bia besuro. Okay. Hwe boys no a mo secondary school ne yenua ma no. Hwe o mo dwane cotton ba still no mo suro teachers for no. Oh yeah. Still no mo suro. Nya so sorry a no adwane akoton o hu teacher ni class to adenti na akra ne cotton no hu teacher ni no adwane. That means okode be osuro. Osuro okode but osuro nti say hu teacher ni no wo chi na. You were right punishment e wo ho. But to the extent say wako chicken na kwa na so kenim na wo yusu sa da wo yazuma na sen wo ye mewada uko bu obi ba prepare ni say nyansa be na wo tim special Ghana mpanifo your friend say nanado ona me ba so mesraw teacher mi anchi ni ntum because wadi nkwa asem sabi wadi nkwa asem papa even akwa nkwa betu aka se manko town teacher ni kwa so because oba obetu aka teacher ni kwa so opeme. Okay. Ana wa fa ho tan na wa be bum ya prepare bia no so e. What you say? Inti sa niam we no say teachers for yesram yan kan say mamon punish obi. Akwa ne foma punish no. Ba me ko issue nsa. Wo ko issue sa dia why a mistake. Opan ni yan ko bo esiki dia ho. Wa sorry. So be true fire man en. Ai. Okay. Hwa. Obo esiki sabi ne se bi o wa o kan media. To me dia media en fa kwa mu. Kra. Enfa kwan mu ma wo. Kra ni bi. Oti ha o. Wa so na ha me. Anko ha na ma fesi na ka kire no. Enfa kwan. Enfa kwan mi se de waka no. Je se.
Udwin who baby or can't say nako. Okay. And if it doesn't even make sense, Nyansa be a nim sabi. Okay. What I say, share. Ya mamma no bra ya mamma no my bra ya ho. Say your more responsibility. Your more responsibility. Me tia se sie. Me ye adwuma o. But se me ni sika na me from me ma me se sia obesende. What I say? Me tia se pa. Me ka say me de car konya accident so I'm run about to her ya. Okay. Me ma me na tu abros ni nyina. Sa ko be ka say me age no manyini. Ami ye adwuma ye tua me ka. So ye ne ba. Me o tua ye. But ya ma me na ya no mu hia hwin free ho. Me ma me ya tem bi o ka say Father be hia hwin free ho. Ade me hia free so to tawo ba ko kra tawo common tawo kra na me pepa me ho kra me pe. Ana support ana semina kra na me di dware kra me pe. Okay. Mami for na yo mu hia bibia mfiri ho. Ya wo wa ba asase so wa ye Nyankopon ye wadon opposition ye. Nti ya so so wa ofo so bua mo. We ni ye se emwa o. Hwe o mami. Okay. Wo was sika wo ni sika o. Kakra bia obenya bia fa boa no. Okay. Woni ma bosome nkron control. Woni bra mami bra ye ode wo ba asase so. Ba e me ja se na jewa e kana no se nyen hye se. Ha wo ye besi a men kasa sa bio. Answer me dwa no. Ade eyen hye. Eyen hye. Se o hwe o maame no papa. Eyen hye o pe o mpe se o hwe o mo. Ah, eye responsibility. E se o hwe o mo. What does ono no de o ba asase so. Enti wo Nyankopon aye wadoma watumi anya baabi agina no. Make sure so maame. Wo se your celebrities bebre o kra mpo na. O yini maame ni na your friends ne papa akire kwa o fere. Okay. Because on position ni maame ye, wa jane maame basasa. What does say? Yeah. Fees aduma ye. Na se o jaw maame basasa no nam ho. Na sabi wo do maame betra TV so obi hu se o maame ni. Na se nipa o mo hwe hu se o maame kwa asetro o mu na anya. Wo be fere ana wo fere. Oh, feel good there. Wo be basa. Yeah. What you say? Wo be ka na kwa sorry o TV so wo ye se hwe o maame e na o ti baabi asabi ebi o sresre. Okay. Ana aduane kro onya bi ndi ntima kro onya bi mfra. Enti se obo asiki e ka sa asem na onkomra bio wan kan ye kra. Okay. Man kan sa asem ni bio because sabi ono papa pa ni mu na o te o yare se sia na se ne maame ete ase a. I hope say ne maame onya no obeba ne nchen. Obe make sure say sika e na odebe ma no. Se ne maame na wo no. Good. Ne maame no awu no nti se wo so ba bia o maame di wadura se so bo a maame ni bi. Okay. Ba o ka cha me say enyo responsibility say obehwe o maame dia eno sa ne dia me dia me no nya adwen eno kwampo wodi for nyame anim. Okay. Nti boa o maame na bo afoforo na yenko yanim. Na the way I can say wodi for nyame anim media. Yes. Obetimi akoti e ba bi kakra kire se abofo no. Bible says say wa anya ma unua no. Wa anya ma me urade. Unua nte say wo maame yem obi. Okay. What you say? Yem obi, wo yem obi a. Waji obi afiri ni hawo mu. Me wa maame bi a sabi onya me maame pese mebo ni. On dem to ase ba the way the call say Bible na minim se bi a. Baby o wa. Yeah. Me maame bi wotafo onya me maame. Onya mabusuani. But wa fa me se ne ba. All right. Ba me na ma na me hu am so ma je. Yeah. Enti me hwe so. Debi. Nyame hira no kra ma wo ye den ukọ wanim. No correct. O ti ase obọ mpa ya wo ye den. Oka how much more say me maame owo me ba asase so. O ti ase mini bebre ba kakra metumi aye me maame de. Me ya ma no. Se ne be ya ono so be hu say ye me so me de akola bi ba wi ase. Ko maame ko to se sia na so bi ka say oh wo ba na TV so kro de ho wa ne ho. Yeah. Nti asa me so me ye bibi ma na ono so ne ho ye de. Ne ho to no. Okay. Ma yanko Roman father de no. Me a me papa Roman father tinka fem wa ho. O say me say me mboni din so abo. O de yewura ho enya hwe. Yeah. O say fraud for the so mo target corrupt politicians. Yeah, no cre. O no cre so mo attack omo. Nso mo ache kra. Omo ache. O da say. Yeah ti kroma mpanifo a omo dididi ya no sika omo wiawia de kroma ha ne sika omo dididi a ya de kro no bo omo kra white paper pie kra na government na to atwene. So ono de owin. Nti akaso omo na omo fraud omo gigi omo sika rough. Okay. What you say? Yeah. Because sika ya di sika ma wo say fa be bo oman ne bra. Ana fa be boa oman no. Ana be yi gata be yi street bombs fa bra area. Na se wa mfa anko a. O say fraud boys omo fraud no omo gi sika no. Okay. What you say? Enti omo ya sa de na e be boa me. I don't know how so here we siki. There be say nsem na wo kan no ni anti na ovim no ebro so as e sia. Oh Dabi say na me kasa me si aka benya akọ ha. Say na sem no kan ne de me ne nya adwen.
say obeka me say enye responsibility say obehwe o ma eno dia me ne nya adwen wan kan ye me so on san komra biu so asem na me kan mi nsuro yeah enti fraud for no one so almost started attacking politicians omna scan wo because kroma ye politicians from be brena ya kronfo okay ya mo mu sika say o mo fa me ya adwuma ma ye hontoye no no mo asa wia NDC for ho mo ye bi MPP for ho mo ye bi other political parties na alleged omo yeah enti yesra so mo be ya omo nya dey omo fa nko mo so okay mami nko guru dey no I see no serious footballer will have sex before going onto the floor to play yeah very necessary who say sex there oh yes sex ma we am low after sex obi o ha onya hoden pa no na me tie doctor bi na sem o kan say oh yes sex after sex na wan je wa ho me obetumi afam anya stroke. Oh, sir. Oh, yeah. Hey, any boy see? Nti say after obekwa akobobo na wadi ka akọ bere o. Vara say no de ma minja answer. Wadi ka akọ bere o na odi akojira bo. Mo beto papa so. Se be ma ebi obi wo ene ma no mora ene ma otimi kai ne skills ne ade. Me pa cho. Yen hwe no so nka ho. Fees me pa cho football abe no Ghana ha na say wiase me obetumi aka che so have sense and so akobobo obi aka. Ebi na le no Messi ye so any secret o meka he. Enti obi a omunim say enye. Enti ontumi kra meka say. Onse na ti a hwe o. Me kwa have sense and so makwa ye de. He says no football ni quite different from aduma ye. Okay. It says be ye bebe aduma kwa wa ye bia minim ba what aye program what ase asem kan. But football no aye different thing altogether. Aye America too aye bra aduma. Ahoden djuma. Aye ahoden djuma. Okay. And says so aye ahoden djuma nya 2 minutes say funny face there na e ba no. Alleged. What ase here? Yeah. Aye ahoden djuma obi ho 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Unya virus o me ko 3 hours. And no sa no be bre into sad to go football ma. About this obet me about ya. Na say o kan o pa say. Wa kan samo. Yeah. God there be any radio station bi ko boy na me hwe the way embarrass here no a. Na e bet me no kre. You go. Who's about to go? Upon bread yaro. Into buying what mean ko football na your friend is saying. What's happening? Yes, I didn't answer. Dabi. And no say the after football no. Yeah. Corner koye the opposite oye. Okay. Because I just be able to say ball no nimbo. Mami ko number 6 last one. Okay. Ye nua ma no so ye odu ba bi omutwam. Ba de enti ye omutwam bebre na ye mempe we. Okay. And I made them train the right person. When the right person no. Okay. I have no more expectation here high. Me twe obi an ho. Say nipa bia o say o ma wo expectations That's why you very careful na say our expectation here high na say we nya de we expect na. Chairman, wan so be show. Okay. Later no na abakwa kofa bia na bia la no. Because we bia make say we ba dwen say me de one me mpe obi o prepare kwan ho. Okay. Mempe obi asebi oye adwuma sei mempe obi oye adwuma sei ebu wa quote me ka so presenters for pema omuti sei omunsan so niska ba sompa de oboa baby no muti sei obetumi kasa nti e bia mfa se oye adwuma kra sompa wa hu ababa wa bia wo wani je no ho no o kwa koka no si no me mo adwuma na mo ya ne oni mo kasa kra o de ko kire ne maame a na e kire ne maame bizanze na wadamfo oye adwuma ben onyaga zo wo ye presenter pe na ne maame aka set na na mka asem cheo unumje bi ato me e bi ato to me see we dey do ano wa ma ye hu wa ka share wa o ka say bi ato na me ne ya adwen me say me ba ko bi tu ma me first no na ma no ye tum kakra what ya say okay na me ne ge didi ko ba ko na ma me ho na ma me say me num wi okay what I say? Yeah. I say me no wi. Okay. Me no monsa. Me so ade am fa bi nka ma no da. Okay. Me sa me no bi da. Sa anyama no ka me nam se ma me no bi da. De o ka kura me nya bi da. So still na o sa bi sa adwuma me ya kura me san ka say me ye radio TV presenter fa na say. O si me ba me ne kasa so boko. Me sro enye yi. Okay na say one wa break here there no. Wa break here there no. O da say enti sanka o ya baba wa na osisu na hu abrantie bi. Na say o fi say abrantie no obebo anyame hira na mani pa yo defo. Oh yeah. O ti say? Yeah. I saw this show team say nipa no e dey nyam kopon betumi asesa ne tran be. Nti woni ne ka bom abobra. Woni ka bom abobra. Ba wo de ope obi asabi okura ka. Already made. Obi asabi oda single your friends self contained mu obi oda single room. Okay. Hey, I remember say na me ne blogger bi nam. E na ne ye property bi ase na.
ne car say ne car say ne again ne kono ye fa taxi akọ ne again say on fro car no on ko fa fitani no me ye car no anso no ma fro akọ because on pay your friend say taxi wow or private car or car na mbufu ya na am say mpacho then time na car bo 10 cities 20 cities o papa o say me car o si madina tem na am say no wo de Nyankopon aye wadom krampo boy no kra wo car na say I break it down me kra car na say me car say na ye fa taxi akopati na say I won't ase me car ya again bo afukum okoni fie okay no me na aye me wo ya sa wo betwam because anya ayi say eso obi anya car okay anya yi so eso obi anya sika what I say obo ha kware no sabi oni bi o banka kranka krabo se na ni breakthrough ide aba ntu ya baba wonyanya 24 ekọ 30 wana so hu abrante bi na wani gene ho a oni ne ntana momo bra because aba de onya du 30 ekọ a wanya very careful boys ni be wo moto no e friend say praga no o ne be de da o mu sa o nti yesra wo menu ama no umpe so obetwam a munya mimpewe na ma mu twam no se bema so twam o mema so twam ba ye mema ne ye twa na ye twam no bema nyini du sen obenya oba na ni betumi agye ne ho okay o da se obetumi nya 60 70 ba obe se oba one ne young girl and one ne nam ba me tie o ka twam sam kofa ma me panu be 60 30 years kwampa me hu se wanyini cheme okay o da se ha nte na ye mema de ye de ne ye different ntu ya baba wa na osi so a me serew eno anu no waka ma me all right enti medawa se na meko Ricardo Varas o unse papa me pese o to ne bo no gather vibes no enti yo pese o ka nya na aka no o pese o to ne bo ba answer me no o gather vibes no e ma me eno na o pese ka to enti me ka tie for say jumadi e live e was Sompa TV so afei ubetimi atie e was Sompa 93.1 FM so se o pese o achire na o TV mben wa obetimi ahwe wo phone so Facebook Sompa 93.1 and I say YouTube Sompa TV Ghana na enekra no se wona vrungu wo paga wo wa wo Burkina Faso ba bia wo bia no sign DAB digital audio broadcast na aba no obetimi atie wo ba bia unse Kumasi enye radio stations nyina na wo sa akwanya no but Sompa ye ba ye nche so ye trendia ba bia wo Ghana ha ba bia obetimi atie yen with o radio say o ka mu de ana o bluetooth ana empo radio awato asifi obetimi atie Sompa live e wo honom Ricardo Varas mamintio school me da say na me hu sem papa te menchen say anuma ni age because of fire ne bibia but the ten say se wo ba na wa nhwe wo ba ye betimi de wakoba bia me atwe so yeah say won hwa akwala no nti say wo hwa akwala no yeah but there is no single place I hwa mama ye do because one hwa mama one hwa papa David nti ye establish say enye by force say hwa mama hwa papa okay but morally so hwa mama so hwa morally okay what did I make an say so was pa nti sa na life ni sitie se me maame wo hoyi se bo so me so na makoma maame teku ana asempo a e bia me maame be obedi yawo yawo na maame di na mempe enu nti no me se me kohe me maame ba bia wo tim de wo di de wo hye bibia koye de ma no fine ba me ba junior man kohe na ne man betimi makoba be se me hwe junior na say no your responsibility your responsibility say me hwe junior okay so who dey we no asitie no nti e ho ne de sa na meka no na me de asi ho because maame o hwe o me maame o te ase me maame o hwe me a to da bi emu ya den abefre maame na de oba emu nye o sa o de beba o emu obi asene mu ne de ama wo na o da ye onioma se me konam nya bi maame a enhyira no ode maame no enu ndi na ebe nkanyo ma ne mo because me hia nhyira no because maame de nsa gu so bompa ye ma wo a ugidie se no ma fa de ma wo enu ntie so o hwe maame e so o hwe papa ba wan hwe o mo a yemfa nko ba bia nkonko yo hwe nti morally you need to take off your parent but your responsibility when it comes to animal fees me twaso a almost minim se guru abobo da guru no a footballer but a footballer be a football a failed career no nyaye Luis Nazaro Delima me da say Ronaldo kese na muntie the Ronaldo we know say when it comes to number 9 bar we are established only born no ha me pa cho tie for muntie ni 1997 Copa America also one Romario kwa bonten ko 4 matches o buy o be share goals mo and ogidie say sex before football games are there fa
Eddie Mano. I'll bear witness to that. Okay. I was having this town gala area. Me that say. So me economy find my for that point. I kept experience throughout the clean sheet. Clean sheet in Kwam the year. 7 matches. 7 most started that bang. Me started from January 25th. 25th to the terrace at the 2nd of January. No boom. Me no be any case. The next time so the same thing. The same thing. That's a wow. You need best goalkeeper of the tournament. Etimi Abuami. Okay. Maybe I'm wow. Yeah. But you case. But said they make us a Luis Nazaro de Lima establishes Cristiano Alvaro Ronaldo. And yeah, Brazil Ronaldo. Main one, Brazil yes, Ronaldo. Main one Ronaldo. Okay. Senior but Ronaldo. The World Cup, no? Okay. Or see. Sex before football matches. And it helps him. Wow. Sometimes you need to keep your nerves down. Yes. We are bear man. So how have sex we are. I am mood to say. Dan Kratia is the boy on to mean that. We have sex. I say you're relaxed. We are relaxed. Or say or the one nice on to mean that's or yes, I didn't man here relaxed. And nunti nan kan no. Na TV ni ho. Yeah. Na bibia ni wadi ni no. Eno a ma me ni ba no wo sa no. Eno a. Because from na pressure won so a. Do the tin pressure so no. Okay. So what you say? That's a take pressure. Oh. Wow. One me be catch it. Wow. And the sex never come on nerves down. Ko dina no what me abo. So nsana guru Canada. He's one of the people I'm a poor money pa but na say me o kan de wa fom kwan. Okay. When baby o keke on nim baby o keke no. Nti onye na wonya sans and 7 20 ka. All right. A man be twam. Akoso atwam agya mema no. Say them tia make catch it. Yeah. I met someone. Oh, bibia kama. Bridget was there. Bridget available. All right. Mama China na nyumre. You say or Bridget or am special person. When you special person. Oh. Tell you as boni di no. The way I last week boni di ne wambo. Enunti. Yakof Rasmus Dunams. Oh. Yen share me say me bibia ba me no bi na tintu de. Month na year na yen dia ma me nkona me nkofa bibi nkofie. Ena me coffee kama ma me agya die ya beda mas bibia kama. Okay. Ena me koye one ne ba ne din komo after say me koye no. Me ho ana ne ba ne frame ne ba din komo sa me nim say den ya obu sa boy oye den. Okay. E na ma me kan say. O din komo na afi on be so be kan. Ase me ma me si nsɛmtwerɛ fo mo ni sika. Am de. Kai. O ma me tete na atwa mu no. Odense anu mu ne ye tie. Ye wa na. E na YouTube wo Facebook wo. Nema be bre TikTok na wo. TikTok wo me nyeska me adwuma minitika. Ndin ko ban ka me ba na kasika gu ka na tonam de abre no. Na wa trend say scan you already. Enu ti wo betwam. Okay. You obeka say life is not enough. Because say bia numa bia wo ye ne ba ko mienu bi nti sika na openu ntimi fa ma no. Enu nti odin say oh ma me nkope obi oye. Obekọ na okofa asem akofa hawo e de ato no ho so. Time wo mo won e limited. Yeah. Awo ni mu ha no cry a problem. Yeah. Because benyem 9 months emu bre and say wo kwa akọwo a nyoma a fam no e weekend wo ankasa e ma wo ye mbre so saa nyoma no so wo be wo fo a wo ahwe and imagine say bia from age bebe 28 and wa ware and na be wo fo a yes ade be wo de tetentam no wo be kwa ba bia wo ho de so beti wo be kwa ba bia wo ho de so beti nti anu nti ebe ma na twam be ma de da bi ogina na so and be ma no wo kwa ne ba ni nachi wo wa wie no e bia aba na ye stop na betima no no fo be 1 year ebi kura no mbe 3 say no cry ade na fo mo o de free na nkwala na bi ho ha onom no wo twini mu no wo twetwe ade yi sa eno kura enye twa na wutwam no and they need to take very good care of themselves omo hwe omo ho so yie no mo de wi omo jifa krokro mo ho no omo enso atima gina so time we say omo gina so omo timi omo yi no mo hwe no omo nye okay sa papa na ya yi na di asese na free school mu no ayi di omo ya no omo da che no won omo de ache no oh we ya assault o okay akwara na ko town waba without exit na wo bo no udi kin abo no waso abani uni any right or don't say about student menye teacher ni ba menye sure say e wo mum na mte teacher ni obetimi don say about student there be even currently as we speak Christ wo mum aba ndi aba no kana de bo akwa in the first place ni your offense no say de aba na to abobo no oba o na teacher ni wo bo teacher ni to e be ma and wo bo ba in the first place I assault Ghana ha na ABS kasam ni hanti anka akola na busofo betima atwema nso agye mpatasi ka bi dia ma akola no se ordinance abobọ no say na akola na ni aya akola no ase ne life woni na yemienu na ohu a wokọ bakra a obi ankura won sa no wonkyere obi atade a wo behye
unchiro obi di on fa ma na fa ye wo hono kra no e kosa de ma na wani un san hu ade enti ayi die so mai na di o mo de ache no there need to be serious punishment I don't near yam ye nkru na ntimi ntufo no obi ya ade bia na ya ye ni afa no hu adi tama ni na na kono nwa bonten so kono nwa odumase me utisi a kire wona wo kwa Ricardo Varas na ira muri na abekwa kunyame because sabrank ye boboyi kamete ho ba student ma diwo a me jima chinye ni me bibia ntiamafo ni mo tama na ntse me ba crash den time we bo me crash timi mami abai to mami 15 yes den time na e bo mami 15 na me come ba bi ba on timi to ne nsa mo me okay o to nsa de bo na se student o ye be ma na nka so pa bi ya na nka teacher ni nka o ye den nti ayidie ne de ya to forward no de ma no sa akola no so busuafo buska they need to take the matter on okay no mo hwe no mo nyizika emfa ma no sa roman fara na wo kana asem se minim de bia ka mekọ na sore sa won ai okay na makọ akọ chen se nyankopon hyira no na onye ne kese de ne sabe ka bia ne nya hyira mfa ma no because futu de ma boys ne ya de ya futu papa okay ai ya futu papa men ka se koye fraud but so be ya enu according to roman fada no o se se be ya target politicians one don shall say ye o se be ya target politicians no and I agree perfectly with him the entiane say these people are come asem no they are being paid to go and think about the well-being of Ghana but they go there think about the well-being of their family themselves and themselves alone ama wo a woti wo yeti mamu no obre okay wo ya bema o krom ha o ma meniska o papa niska uni wo fa bi ni obi obeso mu na wanyina duru 40 years o mo dam se de enu akwa de min kan ye wo na dwima ya yi a nyankopon do mental illness wo ya bema na ebo 430 crane na wani tia pressure was within the day no anyagro wo ya bema kra de na asai and so betete nsem bi abote sembia na ego with the politician and everything and na Ghana form pebre and everything na na ma obufu no you say they are the same people are omunama system na choked omunama system ne nwurane omunama system ne nkosika no guomo dem a oma hole omo de be omunoma no then we be ma na we for sure each and every day ti so we be ma na we see the laptop wo phone wo bi bia de be type on 10 times so nya sika target wo mo so na obi na ni dem sika guoi wotimi di di ru na dem ho a so wa ye enya afi na akoya brof na be to account ni mu a o ko bank esa busa so nya sika no he sabo so me aso ye twa me YouTube sika no me kwa na tara na busa so me nya sika no na me se wa hwe ye na wa mfa me sika me se me si for asma so no sika ne ba ye hu message ba ye my team no you're frustrated each and every time and these people are the reason why you're frustrated okay a buying buses wo ho no kwa ko duro bo sa asa egu ho street light e bi ni ho sika no wade o no de atuba bi ye sa se ho ahwan fa na ya na e ba no de ye den no mo de two baller dey say ye no mo nye we are abrante we talk within 3 years can be say gojo we go kwan nye and these are the people o mo de anim and to buy a fraud dia target to am ai ko say Ricardo Varas medase pa frequency near 93.1 obetimi ahwe en so e decoder no so Facebook Sompa 93.1 YouTube Sompa TV Ghana wo DAB device ni so bia ba bia wo e wo Ghana ha fa number bia obetimi ahwe en mamenko yen papa o boy siki ho na yentie ono nso ne comment a owo edify stories papa kwa babiem ya aja yo ya ba chiatiefo ni ahwefo nyina okay se me ko share nkran kakra nti sisi de aba bibia koso all right na me ko nyina na me kasa yetepa enkama no ntum ebisuni esanse o ma no emu aye ya nti se wan kasa enyiyi sa first case eye akwara ne de no eda me hu ye no me wira ho kakra na punishment na de ama teacher ni no said education ayi for na de ma no a omungo swenya sansamre bio okay say education minister no so omo na de ayi ni ma punishment ni ma headmaster no a san omo samre bio me de me back to school o kira de watra ba bi akra no wono a be kira akra de na se akoma keke aye adwuma na ye dey na se teacher ni na koma ebra yen ye ko school no 4 big boys out
ne tua so na wa ne tua so na wa e do ato table so e lasso lowest yet 12 omo bo 24 36 okay ma tia ye ni ama mo de ani bia ba ma sa ne mani nyina aye dai atwam yeah akura ya wote o radio yi TV so yi student the picture no a we akura mame ene o papa yeah ye do on begina wa wo bo se wo bo tesame yeah omo ye tuntum black atisame aso akura ketwa osra enti nam se osra ni nti no ezetem bia wo pie akopɛ de bɛyɛ ekoto nku ni ade because of say efiefo ni nyi sika ne nyɛ maame ne papa ni nyi nku no ma no nti so opia bonten ko pɛ ni sika de ko yɛ nkrabɔ ne nsɛm okay ɛno deɛ ɔmo hwɛ ho ɔmo hwɛ teacher ni a wabo no ɛyɛ nwanwa so ɔte aseɛ yeah hwɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ so a wohwɛ a yɛ na ɛwɔ obi kari a wa ɛnde no yeah esan so wo pɛkari a to ama wo bo awunti wo pɛkari a ma wo ba yeah ɛnneɛma bi wɔ hɔ no ma gya yɛ na bibi esi saa wokɔ bebrebe bi a wokɔ na ɛyɛ wɔ mu no wobɛnya nti yɛ mɛka si ano no all right yɛ kwadɛ deɛ no kwadɛ di wɔyɛ deɛ ni ankasa ɔyɛ nodna 50-50 anaa ni nyinaa ɔyɛ full anaba yeah ɛne ɔmo nsa ma ne ɔmo mfa ne kɔ ne kurom frafra ni yeah ɔmo mfa ne kɔ bɔliga na ɔmo nkɔyɛ ne ho adwuma because adeɛ baako a ɛwɔ notness ne so ho ne sɛ yeah ɔmo wo ba ha no mu na sɛ ɔmo yɛ mpa ɔmo timi ɛto saa adeɛ no sɛ ne bɛyɛ ɔbɛba fie na waba fie yeah edi sɛ deɛ ɔne deɛ no ayɛ on and off saa ɛkɔ ka ɔmo fa ne nkɔ tena hɔ kakra na wofoɔ no wɔ kurom akora no a ɔmo fa ne kɔ tena ɔmo kurom hɔ okay na ɔmo hwɛ adeɛ okay so because wohwɛ adwuma a na kɔ adeɛ ɛberɛ a wɔsii soɔ no yeah ɔne Kenya nom ɔmo yɛ ba no na ɛhu yeah so yeah Kenya deɛ ɔmpɛ ne ho asɛm ti na ntɛm no a ofiri mu ntɛm papa na wo ka sɛ mi sɛ deɛ na wɔ mo yɛ ba no me dɛ ma adwen kɔyɛ me sɛ nnwom no o wɔto yɛ hɔ no bi ti me kakra sɛ wobɛkyerɛ m kakra deɛ na wɔ mo yɛ ba no deɛ na ɔmo yɛ ba no sɛ na ɔmo pagya adwuma no okay kɛseɛ paa because kɔ dɛ yɛhu baabi ofiri baa yɛ aprɛko pɛ yeah ɔbɛbɔwura mu saa no yeah the whole album yeah ebie ni hɔ a na ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yeah album ni nyinaa ɛɛdɛ okay wonya nipa bi saa so a wotumi sɛ ɔbɛkɔ so nti sɛ biribi bɛkorɔ so na ɛba saa ɛha adwen ɛna music ankasa no sɛ yɛwɔ adwuma aka ɛhu sɛ wowɔ problem tete no menka nnɛ okay ɛnɛ deɛ sɛ wotɔn ha na wotɔn ha na wotɔn ha na wotɔn ha na dollars ne ba first no sɛ ɔbɔ nnwom no a ma nyansanom a womɛdidi ho daakye enti yɛn nua no bi te sɛ Nana Mpadu ɛberɛ a na ɔto nnwom no nnwom na ɔto yɛ no nyinaa na ɛpapa no ne nnwom nyinaa mfa sɛ nnwom bɛɛ 800 ɛna ɔyɛyɛ so saa 800 no deɛ nyɛ dakora no 200 so wohwɛ ɛfiri hɔ ba kuradu bɛwura mu ne nnwuma ɔbɔɔyɛ no ɛyɛ da akɔpɔ so awura yɛgu so a yɛbɔ wokɔ baabi a yɛbɔ Alex Kunadu master akwaboa na kwara ne Kunadu okay master akwaboa no amu na kwara de Kunadu ne nnwuma a ɔbɔbɔɔyɛ o free system no kura no ansa na obɛbɔ unimi a hwem bi na kɔ sata no free system no mo ama ɔmɔnwum bio ama ɔbɔbɔ na yi ase ne na ayefro ne ade na saa competition no ɛbaaye no ɔsa didi ho na ɔde wuye so et wohwɛ musicians no Ebrikins ne nwum ɔbɔ ɔdidi ho saa na ɔde kɔ CK ɔdidi ne nwum ho saa na ɔde kɔ Kofi Hansen, Papa Hansen. Yeah, on the yeah. So jiwe odidi hu nipa bebre didi nwomo. Ba kwa da no de no o man time didi hu. Because na nya nwomo a ye tibi didi hu ma na yeye.
so so musicians ni obi ani wa producer bi a ni ni sika bi because credo American asemi AK Brube de di ni sika kese okay ko ni nyum nyina no yema AK Brube okay so just say aso si wonu so benya sika e ma akire no na tambia no trek no event bono and na this card no eba musician okay so what that so ebra no mo boy event no ye nya mo kwa platform there be ti said there credo ka so amount platform e no kwa ni gira so or body nyum ni nyina no agye sika wako na o so eni bisa so eti na ma o mo brebre sa do to ene fie na se o mo no ko hwe akiri kakra said the city no what about football at the end no mo kan wa guru ka e kan ho asem no oh me asem yo ka me hu ye no nwa kakra say ana wonim football wa bobo no bi pen so da bi ni wa kan kura asem okay si e kwa campaign san ya bobo ye kwa campaign pass ya bobo ontimi mfirifie e ma ya me ko park to da bi ye campaign mo ba bi yeah e ho no o ge e ma ho okay baby I can boom o get ma e be dey na de be chen a wati makoye sade no okay so yeah e bra kotoko girem ni na so pa no so obi campaign no na se obi man get ba wa ye hu na punishment ye dey e wo ho man e wo ho trenyi kwa mo bi okay so enti sade no wo ho da tie mu anwa se de na we yi kan no virus so yeah enu ye player wo be ye number 1 in town ono ye den crowd ni player obi ani se wono de se okazo bobo nko a coach no wan fra mo na olusu asemato okay ebi no na omo na timi ye ekọ club ko ju mani anajo abra mo camp no okay so oba so obebo aha ball no de wo camp di sa we no de me da mi fi se e ho nye asem titu bia emode ana Roman father emode he na kan Roman father de na nka me pese me boni din me ka se de wo ye we manager no ai wo no so wo ho enyo no na kan ono a Roman father na wo ne kan di o kan ya no ya ne bu na afuo no ne bu afu politicians okay and work as asem no me timi ne no me support no dey because be no dey me sa tankra no a omo ya fraud no eyi abrofu no okay on support sa omo yi abrofu na okay mo ma ha mo magana dabi okay omo yi wo mo because emrofu no be fa ye ne ma bi ko okay itafe na ye nso ye dey ye ji di ho de me ni sa we say bia problem boys ni nkoso a yi abrofu no omo yi won pa me agura bebre na ye sa de no a me ni omo ye fine pa okay omo ye wo mo yi kura omo timi ye party yeah omo invite me ma me ko oh nice because me peboni support say papa so peboni support say papa because ade omo ye me uni ha nyina na brown say o twen wo pa me ma twene mu no de ya me ne say obi ya no sa mini papa ye no me mpe okay we ya me hu say we say okay so and I know omo say we obi akọ sofu bi akọ party omo ti ase yeah so fu bi we kokobofo yeah all black party as we Ghana for dodo na bodam okay etu onya nipa mo amko transfer dem wo no mo kogura so dem mo buy 5000 mo mponi ya mo nko club nyema there be mo mponi ya club ayema for dem mo a nyam chom so ti ase enti ne me bi wo ma wo hwa ya na enya yi okay we brother say a man who 28 you know normal spy no o da binya man nyina na tisa okay obi how to me maintain no okay on wu bebri kura starting no okay we jan ho obi timi do 10 times and wa okay so that say samaka me say bad you do 25 wa e kwa obi timi ware okay say ununya 25 na ware a onye papa okay so that say na say that time no here mature enough obi nya 30 no hwe no ya okay on say okay di anya no na say all right and na masem na me ka me ya bi atiatia afi wasem no pa masem na me ka me ka ma nyansafo o ka ma nyansafo me ka ma nkwasiafo trim kakra papa di entia me ka sa asem we no sem bi asem de topic bi ba na me di ye me de ma boys no a ya no ahiafo a cassette masem okay ahiafo kasatia wasem no na say brown o kasatia asem no so kasaba o de okay says ya so o ya brantie ya wo yeah o papa turumbo ase wo de wako school
wawie waye bibia o papa bie Sompa okay o papa dia okay uwie no wanya adwuma won kran o ye o ba bre o papa sika debi o papa o ye adwuma no na enkoya o sa bo chi be ka che o papa se adwuma na me ye nyere enkoyie nti me pa bibi kakra support madwuma Japan no asantefo abu nkwase ababi ade atonkora ni trim kwa kuza de ma wo a ma wo sia fifi no hwe me ma me sin tutu e ya badam sem okay adenti edi o papa no fa bo ko bo so na ni sin tutu e preko edi so papa ni sin tu da say sia me ti am sin tu dai enti o ba for so asa ji sem sin tutu no ebitimi kwa abrochiri abrochiri asem na America na me be si sa asem so kwa we otia zesi ai brown no akoduru abrochiri jimi ntio asime maame ne me papa awo Ghana me ba obeduru ya ni papers ni yesi ma ne kwa abrochiri bi waka adenti na esa wo dwine sa asem no na wo ma ho be kire wo ha okay wanya kwa akoduru abrochiri unyenya paper wo for so say obeba okay say even at all 20 years na benya paper kura no a e wo say wo ho okay obeti mama no o maame na wo kana sebe no ena mu de niam bi di na miwem di ma nkrofo so unua bi wa na wo kondo no unua say on de wo ncha nka opa ye for so mane ba ye nkase ye ba ne abefa ye nua ye dai akọ okay so nipa bebre ebreki wo mu niam bi wa bra ehia okay sab me wo me ba ma wo awie wanya 18 me wo bi am de be ma me ni bia enye force but enye wadi say say me ye adwuma na me hwɛ papa okay wo yo papa say no na me dwire ho a na abo bitiri da say wa wo ye adwuma na o to wa bra boso aya abusuanti timu okay say me ba no wa wo a wonu oyiri no ma na esam fa adwen na ebro so a okay wa be busam say papa duru say no we ye ne dai na ma boa nyansem ani nimdiem okay eno na wo hwehwe so na enka say wonu oyiri say ma wade ne ye papa na we ye okoboa ne maame we ye okoboa ne papa mo so mo de mo be ne dai e de manso ba mo ma mo bo wo no be de ma hwe o mo e true pa enti mo nwire mo ma no a mo hwe o mo no o mo suso enyini a o ma nyina wi no o mo no ko no o ma ja mo so mo akire aye family ana ye be di wi a na emu atete enti se unya 18 years ne kopim 20 aye ko no a won kan ma me abusua ho bio what the 18 wo ko won kan papa abusua ho bio okay oso ko se wa busua foforo ase okay enti se even at all akonwa ofie we wo royal family na akonwa ofie no msi bedia so atiase wo hwe na abusua no di na mo ne ba bi a wo ye no e ba bo wa anyina abusua no ho e ma se obedi akonwa na ma abusua no wa ma abusua no okay oba wonua wo maame no a wo ho no wonua ho wonua ba no ani okay so atiase wo fa oru si amfa me na ani yese wo na bedie anu obedie nti wo fa no ani wo maame nua ma num nyina no wo mani nyina ye dai ebrew so mbe brew ase na fe embrase alkwa de enipa dimi mra ni paase okay so atiase but sa dwini nyina wo de abeto wo de wa yi abeto wo because wo bi se wo no adi akonwa nti wo na ese wo hwe wo mo okay so hu enti abusua de ye bokọ yanim enti wo ti o se si ai se wo ya kodura brochira mi efutu amre na ba akopẹ e magana biu okay last 2 weeks I say last 3 weeks because sem bo ha me sin yankopon oba bi before say ye moa eti so ko abrochira se sada no san twi san ye me na me ntwi san bet ye na mo ye di na me twi san ye se wo ko abrochira na baga na habet na ha me wunu wadwen okay share politicians say wo Ghana ha Africa oba be ye MP ni amani protocol passport
na ya man first egg that's ah 4 years yes ni man we o wie ya na okọ abruchire ho no akọ pe baby no ordinary yiri ne yiri man ne yiri ne magina akogu ho oto abado to aso prensa no felia no okọ ontina ha biu David eti sadi pa na oto abama no e de no boa wo Ghana ama wo watena ha okay Africa say ku say na aba ekeka kọ 9 4 na egusu sesi eh so ti ase aha e yade a ebi be ba be ka ho bi o eti wo ti Africa han mu a eni ba na wo su democracy free no ono wan che wa nwie eti me dia futu abde ba ma blanti bia ni abeba de se wo ye adwuma na kwai ba mu a na so ku abrochire ma emewura ma ni se de ye anko bia you say anase say ye better papa say what you say eti dia ya na modin say mika bibia me new dia dia mika sa what you say a wunya abrochire kwa adwuma kan na wo ye no dia adwuma na wo ye sika be na wo fees me ba adwuma be na wo papa me ba wa kan say me brim pese me bisa on say me brim pacho Ghana emna wa wie wo dia wa wie wo dia wa wie wa kan wa wie bakati awo so wa katia me oba ne me se me ko abudie me ko abudie o toto oba me wa katia me anya bi bosi o da mayema brown 1 minute na ema papa so 1 minute okay bosi ahunya so be hwe on say ye papa ho yi obetumi ayare any time o so be hwe wan me pa to me ba me ka so obetumi ayare any time nti say o yare sesi na oba be hwe wa de mo dwere no enu ho ye asem na me ka ye asem na me ka ye ho I don't know risk bia o try ema papa yi enfa oh David Tobias television like this o did atam o every day o tresan say wa tresan say man tresan ba o tresan ye na woni so wo na ka so tresan but ono no onye ready so na woni se makwa no decide no wan tresan but no but e wa ha say the o tresan ya bi tie we are just say ade no ye no enya etu mama enu papa edi say see me wo papa ni me a aya responsibility say una be swala no ayi sabra me so the thing is brown tie the thing is who use word be I was say me boa that's a moi but yes. It doesn't become your responsibility that be office into your papa too obetuma ka tell me say so just one word one question anu ya moi anu no me force will be me so brown yanko ni say se a wo ma wan hwe wo ba si e betimi de wakokọ wo bi ti agraka me ba hwe wo bi aha se wan hwe wo maame a ana wo papa so bi amfa wo nkokọ the word here so morally I was say wo hwe wa wofo but it doesn't become your responsibility. That's what we are saying. And in America, says you would be from why any way no one way and say, who but me papa, me from why me. There be what I say. Me do quiet. My uncle T.I. ho. T.I. my into peace. T.I. Me chair a branch to be a friend of Ura. Okay. Or Tafo Methodist School Park in China. Very good baba. Agrona so yeah brand no there one here in Tokano nembe Please first story I'm best maker yeah was a women expire faster than men yeah fees are there many pairs by yare apart from yare bibi and where many pairs by now my main cast in being show say biological clock no yeah Emma omo time omo do omo menopause yeah omo do that time now omo jai egg it produce yeah into basa omuntimi yeah any man that tells a woman say why expire no disrespect okay now my main card they been show 28 to 30 years sa age in equal yeah and then you meet a lot of women or more that age now they are not married now my main card the reason in the intro first no na ma wo fie okay omunko school na me ma de omuti kodom koye adwuma ko struggle ko school time am I ready to settle in marriage no no ma ba fie e ma na e wo ho no near the suban ya cancel we na suban and all that no they are selected na yere by then tesa e me ma na ko school e ma na ko bi bisa ho say obi obeko school Ghana no you have a period of about 20 years to be in school 20 years say oba start school no wadi 4 years fashion trim say time when we school kwata should be like 24 25 years I feel no sadi ni ti bedom
to look for a career be a person or this in so. Yeah. On struggle and find the baby finally a person you know. Now okika in the 30s and also in the 30s. Yeah. So most women in their 30s are more worried, you know. Or they carefully look at them. They are career women. Yeah. They are women are o man tanase say me tanase me nyahwe ama ba ma ba be ware me. There are people omonso edi omutiru amuti say me ma na. And omo hwe ma no. The time that they were ready to settle no. Na age ni kwa anymore. But nothing makes a human being expire. Okay. Yare apart from yare. Bibi enu ma obi expire. Age many parents expire. You could meet someone already 50 years. Or looking healthy because of her no so ye. Okay. The only thing I be a bit marker say be ma oba like when you're in the man term is the menopause stage, you know. Yeah. But no crown now time to me go deep into that. Yeah. We have IVF like assisted or like assistant reproductive technology. Emma no it me produce even after or more post period. No. Okay. It is hard no the any hobby. Okay. Fees. Yeah. The next story I'm person maker. I'm reading to me to church so. The next story I'm person maker. Yeah papa some more kind. Say any can say yeah mommy more na your parents say your responsibility say your help on. With him, it is a privilege to be a parent. But parenting a responsibility. So if you to them kind. Yeah, it is a privilege to be a parent. Okay. But parenting it's a responsibility. Yeah. So bear money or bear wood. Why lucky? So the okoi and I will free mobile. Yeah. But bear man now or bar better answers or head and banner. A responsibility. New beyond a factor the hustle. Yeah. So maybe to way if I look at the effort of my mother, if I look at the effort of my father, na me me say my responsibility and say me hear me mama there. And so. Okay. Into individual. Okay. You sit down and look at where for our parents are putting in you. Yeah. Oh, I'm very valuable. Yeah. Now they say, so where for to know who near my base, who channel my man kwa edawa also. Okay. So I say. Yeah. So I feel say a individual difference. You look at your background, the effort your parents have put in you. Yeah. Now I would say, say no. So how mommy and now how papa no. Okay. So funny say responsibility. I did one thing some time ago. Okay. A very small thing been to check the people in the old age. Okay. Hey, go without a smartphone for a day. Now how boring your life will be. Yeah. That is what they go through every day. Okay. So these are people who every time they need us around. Yeah. Or call hospital and they may be a bit trauma no. To me reading you need to be there to be assisting them. Yeah. Who parents share the maintenance will be mechanical. Yeah. Mananya would daily routine and fuck out say what sorry I would no. Fuck out said okay. Because so here looking back in your life now here and then my parents say be my amount. Na ene wunya baby jina now all the better who say like o man kwa na e said ya. Okay. You see, all the time let me continue. All right. Guru are some more kind, you know. Research, scientific research. Eguma hodo. Okay. We have qualitative research. We have quantitative. We have basic. We have applied and mixed research. Okay. Edu oha research bi oha edi ni padodo na ye. Ni padodo na have sexual intercourse. And san o makwa koye athletic performance bia ebia de oma ho de nkofo. Okay. And no ho. Yeah. But you will individuals be ho nso a they can do that and they can still perform. Omonso ho. Okay. Enti guru asem na okan no. Let's take it from the angle say most people after a sexual intercourse omo ko field so omo ko echo perform ya omo performance na e form. Okay. But there are exceptions. Okay. There was a research conducted by Laura Stefani, or your assistant professor of sports medicine, Italy, University of a friend of Firenze, Florence, and I spelling. That's okay. More research on Rio Olympics, they supplied about 450,000 condoms. Okay. To Omombabe perform just to see some performance be perform. Okay. And after some days, performance now conform. Okay. So they concluded, say,
there is no robust scientific evidence I indicate say obi engage in any sexual activity performance. But then what is very basic in science and it said testosterone levels are when permanent. Yeah. Say who engage in sexual activities like a weekend. Okay. Leg muscles, hip muscles after sexual activities. A weekend. Okay. After sexual activities, we brain a forget as a break kakra. Into so could not feel so perform like o performance better from kakra. Okay. But there are exceptions. Into Ronaldo asama na yenuane kano. Ronaldo could be the only person abia obet ma akwa kujina sa na there are few people almost a situation it is a Ronaldo. Okay. But generally when you engage in sexual activities before okwako performing you nim say o performance ebeba form. Okay. But there are exceptions in tejina wu nipa no. Okay. The next thing I want to talk about politicians na say Game Boys and scamming. And for money come so no. Fees. Yeah. You cannot scam the scammer. You cannot scam the scammer. You cannot scam the scammer. Nipa nanga say scammer dada. Politician now who kwa scamming no why scammer dada. Na grofa ko. So what you say? Okay. Oba no the mindset or the baby die so no any say oba benya no who say tam. Eti kwan be na osa kwa fa so akọ scam the scammer. Okay. Afrobarometer they conducted a research about the most corrupt institutions that we have in Ghana. In 2019, presidency was number 6. Yeah, MPs, parliamentarians, that institution, you know. Yeah. Now they were number 3. Kaish. So politicians, you know, already they are corrupt. Right. They have the mindset say what's omubu nipa no omu do omoso no. It's who Game Boy no why say okwakọ scam such a person because already scam Crawford dada. It's who to me scam the scammer. Last story I would person make a into. All right. Fees. Students no. Students na ya bono no. Yeah. Say teacher bi parent. Yeah. Teacher bi parent into to the bi akọ we order. Person mo punish. Sure, yeah. Me name the details of the amount of boa crano. But me say my first school am I abomeda. Yes, secondary school though. Okay. But nipa no tabo me pa ye ubia no your friends to me parents. Okay. Anytime I may go wayward no or fairly say on me parents to school. To bet net no. It was what's name. Okay. And it wasn't something that like or ye na me parents there or mubufu. Okay. Because my family say me parent to school or no. And yes say teacher ni sorry I know afa ba no bro bi. But the basis of bro no. Ebia akra no so tire ni mo you can say or tire disrespect. Yeah, tire because me so teacher ni aba mu dey say ni bo befu. Teacher ni no na teacher ni so ye nipa e betima lead say onya ade bi mane mro so. Enti yes GS. Yeah. Say teacher ni nye sa da mo fa we mo no kokko. Okay. Na next time no onya sa bi bankra no so yesu ekrafo na wo se wutu momoni so for good and nkra no so mo fa nse omutrim say teacher bi aye parent so wo awofo na respect your ma you should equally respect your teachers. Okay. Enti fees mama fancy ya meda say ene ye wo your special guest but ye be fa course kakra sana mreka kraka no yetimi ede amano. All right, 0551931931 0551 931 0548 931 931 obetimi aba homa no so na stories ayaburu so nyina ron so do adwenkyere aba 0551 931 931 0548 931 931 obetimi aba ahoma no so na yetie onso wadwenkyere. Hello. Okay. Yeah, me ba jo di ni be bia okasa free. Peter for Eric. All right, Eric, my into. Can be for I one share papa and also mamia. One. Yes, one show mamia and papa. You can sound come a biadi. Name you be as well. I was say to me a show to be big bound summer beating up walls. That says I was started out Bob Brana Crana. Maybe a unqualified figure would do maybe a wood. Instead be big about summer was to any a show. I crab mechanism. You better say hello.
Hello? Me ba cho dini baby akasa free. Ibrahim kasa from Maso share the Central region. All right, Ibrahim mayenti o. Then can say a judge no can say wow for the because Bible class you won which I know any no one now what was as so. Then you wow for the which mean you and me about Brofono again on before I want about the batch in the baby. The bulk of Crack and the man fan of any African, they want to meet the Emma, woman, the home, I mean, or teaching parents in the so would you show them? You better say hello. Hello. Me ba cho dini baby akasa free. Your friend Gideon, make a free quadras. All right, Gideon mayenti o. It's all about school in the end, and I'm better make at them kakra. All right, it's about video be a circulate school for Nangatankrano. Actually, a quiet cry. They only did makeup. Or they said, Mastano. Yeah, Shepherd, but yeah, fan from say, no cray. Na teacher now reacted that way. Now, GS are reacted that way. Now, and no, you perceive this BB. Tima into you. Oh, okay, guys. Hello. Hello. Sebastian, didn't baby akasa free. Yeah, family man, akasa free nkanfa. You mama into. Yeah, abana teacher ni na ehwe abaya na meka ho asem kakra. All right, you lab school the yen film kwala. Eno na man kwala na ye sai ba wo mumu no. Employing for more parliament on Obia was sensitive there, a treasure or ye be school. Ye can about my mention in the lab to get our between them. Yeah. In the other thing, we will do almost so much in Kalani thing. Oh, when you go on, where was he free up and ye be before no. Yen to me is annual money to you, Madassa. Yan so, yeah, that's the phone segment in the Bessia Anafi, you call the final part of the show. Around here, be able call there. Hey, kasa bema na ye bema. Se bi aboko de. All right. Ya te won kan ye se rap no. Oye ma de pa. Ye de oba ye je achinje o. So what I say? Minim say last week who follow near makakra. Enka de making ubehu. Na ya te se rap no, what pa ye bisa obi no kre. Because baby I do be ra no. Se ban say rap no won te a ebiana aha kakra what I say but so what rap no so dia me gidi say wani beje what drop enyom ye be bo enyom no but begin na say man for hu say no kre what rap na answer enti bodi kire yen na yen hwe bibi wa ha you're from Apai Life yeah hey Apai Life Junior Apai Life okay ode yen yi Junior no yen yi panyin ni mfiri na yen fa wo Apai Life because oh dabi elebe papa no by from Apai Life oh boy say say o papa no na wo se no so oh dabi all right onzo no dey no preach no kika kanyame asem ba wo dey na rap and you drop mental okay what I say a man for Apai Life in a building last week mo hu the security be wa ha and the Apai Life aba ye man mental ye hwe the Apai Life be yeah shout out to manager one Wagon GH Wag House Music Apai Life yeah Apai Life yeah call that's bro Apai Life and Apai Life wa ha yeah from that's bro on the mic yeah yeah na ba yeah go yeah yeah more volume yeah yeah go
be a good cappuccino, and a son of a heavy duty. Get him in the battle, never a TV. Jimmy rap, you go bring someone to rap on what you don't care. You come and you find a Jimmy Shack. You can't kind of man here. About what you and rap in Yesaka. If he be in whom for some, you're very bright. And never you fought Namadam when you make a Abiaka, and a boy, the other Mecca. You can't come here, a dime, and might be passed on my job, editor. America, you're going to pass the brother. What you mean? I'm dime or Tia, the Pemisica, or the Buddha, and every day we are saying to be Biafra, with the Femilumba, and no best of the a pie life. All right. Let's go. So, I'm a what the kind or down the woman with you, and yes, the kind of the middle of the me not a bank, or show my life or bar, young nine, a down to the Nankamatia sign, exchangeable bread, take a from or down the woman with your woman, and kind of what you want, work for you for you to go. I'll show you some kind of love you're supposed to go, or down the woman with you, and I go. I'm a man, and who are you, somebody, or the Pahuya Nat, Nancy Matini, a town for the Kume, me and look at die. Wow, wow, straight to the buy. Yes, Obia. Onya daddy oberino ohun ya no we mi amebe nti we nye Azantifo benibia. All right, so quickly enwom na ode aba no the title the same you feel sika title no sika money Rexford drop a video na ye nhwe latest one ode aba drop. I'm saying, a pile life free. That's a blow. From the start to the end, now the traffic for the goodie, but the house know they gain me money. Life would be Jessica. Only be a dad to Mobusa. And the traffic for the goodie, that's it, be the Matimakuta, yeah. And the traffic for the goodie, that's it, be the Matimakuta, yeah. And the hustle every day, Sikaya. And the sweating every day, Sikaya. And the robbing every day, Sikaya. Get to work, show me shop out to the Sikaya. And the hustle every day, Sikaya. And the sweating every day, Sikaya. And the robbing every day, Sikaya. Get to work, show me shop out to the Sikaya. What I will tell you my story. Bro, we dey cry with the saddle. Sikaya can run me here. Upper life. I grow na de by em raining tea. And you na ba out ana. And you na ba out. Sir, until obi pay be a him fan no be nyebi. All the social media platform. Maybe I could be Instagram, YouTube. Upper life. Yeah. Onim. Ebi obi tie o unse de bia me boss Nyankopon hira no se adwumtofo no ade no bia ya o se oni boafo eni nti na ka ho a o de sa show we aba a ye hwe se betimi de aboa up and coming for enti obi tie o ebia na obo show bi opese o invite so nti file number to board na bibia ni a obi mfra o so why okay 02572 75 180. Yeah. All right. Upper life then I'll catch you to okra. The big catch to one say like upcoming now ebano. Yeah. When your birthday ni ready my why. Upcoming now ebano. You yeah bre. Okay. Like it's me here and your papa buy me releasing my out. Yes. Like ni is scarcem. Yeah. To be on mobile with me there boy ya. Channel creators. Yeah. That record label na me. Okay. No wait my be support to am moye. Na bre na sweet me there. It's me out. Now you good talent. Yeah. I do support to Magana, yeah. All right, Upper Life and out in Canada, your birthday in Movanto, so my emrena son. Kenneth, and Kenneth birthday, and he Kenneth Brown, or say, or we show happy birthday. Yeah, the best year, Yankupon show BBI, or Badge Muddy, and so Medini Michael Donko, Brown, Ti, Varas. Or Cordia and Avia Papa, boys, or boys, again, so ever support a pie life. Bombarding answer be follow no our social media platforms nina. That's a ne ye be san share. Nyankopon shira no nsia se bono e to aso. That was say I'm a join you Sompa 93.1 FM so e was Santemantan Kropo Kumasimu and what you hear near Obasan at Yanka e was Sompa
90.7 ɛno ɛwɔ bono ɛpo FM tachiman nkoransa ɛne ne mpɔtamu ɛno akyi Sompa 98.9 ɔmo nso so ekuram ɛwɔ ahafo na afei so bono ɛne ne mpɔtaba de sɛmma yɛma mu nyinaa mu adwo na yɛma mu akɔ aba de ba afidi kɛseɛ so yɛka mo sɛ ɛbra so sɛ ensam hodo a yɛnsa ka anwummerɛ no nsia bere mu no yɛde ɛbɛsom wɔ ensam a yɛde bra wo no de di akotire bi wɔ mu no ɛne sɛ yɛbɛkɔ mfimfiri mantamu yɛnua bɛma ɛreka nan ɛne bɔ yamane efiri hɔnom na wɔde atodwa ya wɔkyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛkyerɛ yɛn efiri ogwa afahyɛ no a ɛkɔ soɔ no ɛwɔ hɔ na ɛyɛde asɛm ɛna ɛkɔ soɔ yɛde mu asɛm ɛbɛbrɛw ɛnɛ anwummerɛ yi saa nso so ana woba asante mantan kuropɔn kumase ha sei no a abusua adwuma bi wɔ hɔ no mu a yɛ ana yɛnim sɛ ɛyɛ ɛma adwuma nanso so anwummerɛ yi abrantie bi wɔ asante mantam ha sei adwuma yɛ a wɔyɛ na wɔ